Hello, tu chung video khat na siamo hitin. Adi a tu chung test net upgrade hung ki bol na a he thim nai lo ho dinga si video he hung ki sim hi in. Chi video a hi le SUSDT token la dan mas benin ana seu hitin. Chile adang dang jong aman panin hin seu hitin. Tu in mas benin token la dan chu hin sim sa oti. Tu hin metamasa lut leuhan. Metamasa lut leuhan. Laya masa a SUSDT kiti penso USDT a hung umahi in. Chi token la dan ko ana sei masa utin. Chi SUSDT token ko abang khatna chu enable to load kiti yang dia hi in. Ke chu na hi le laya token hi kala hi phan asu to ho masa a SUSDT kiti penso USDT a umahi in. Chi token hi tila adi ham iti ting le bank leuhan bank witin WhatsApp malut leuhan WhatsApp malut leuhan laya link group ma an that diong so group ma an that o wa hi in chi imu diu jang ka ta sanin chi hi CCE3 kiti hi copy bol do hi in mas pen na copy bol deu copy bol jo tiang le ibek deu metamask ai lut deu metamask lut leuhan laya USDT hi dia hi abang khatna chu ake bol nai lo ho asu nai lo de hi in import token ki ji akho la kho me leuhan ita hi ki pidi he token address ki piding adang ho hi mi ngai lo hi in token address ho la hi token address ki ta khon paste bol leuhan azo a copy ibolo CCE3 ki ti pen hung ki ta do de hi in chi hi anoi langa cancel import au min import ni imi dio hi import hi imi dio import hi me leuhan langa hi back leuhan USDT hita hi hung dia hi chi tu chung test net upgrade ki bol na a USDT token ki la nai lo ho het theding a hung ki se hi in chule nisia 3k receive has e bol na ding wa hi ipi ngayam ti ting le achunga TBTCS to khun SUSDT hi la jing ngai ai chu achunga TBTCS ko 0 am pha le langa 3k receive e bol de pen chu ki receive theji lo hi in chi hi tu in a bol dan ju hin sei leuhan TBTCS to SUSDT hi iti atoken la de ham di ting le mas be na hi achunga kho veleuhan account sen kiti chunga kho chu nang ma wallet address copy hi in chu wallet address e mi election public address copy e kizin chuta le chu na mi euting le bank in lang WhatsApp ma nalut ki di he WhatsApp ma lut listen laya https scan test kiti line network faucet na he chi he la hi lut dio hi lut leuhan chrome internet adang dang metamask ki hong ki pd hen chrome ma hi ilut dio chrome ma lut leuhan input your status change address hong ki pikit dia here la hin input your status change address a hi la hi paste ibol dio paste bol han zo langa nang ma wallet address hong so do di hitai si test net upgrade hi jin masa chu I am not a robot kiti kho captcha kho anom lo hin tu chunga hi atha bya hung me hin chi in het thim dio hi si hi I bol du pha le mas pen he I am not a robot kiti kho la kho imi edio me lo han la kho ting bang hung ki pedi green color ting bang ki peding chuting le get TBTCS to get SUSDT hi
mi thia hum dia hi si lai I am not a robot khona capsa khona mi ha la chun get dbtcs hi lai hi receipt na board hello dia hi khoti aso I am not a robot khona mi masat diu so hi tai ho green color la ting ki boarding la ta hi get dbtcs hi lai na mi easy diu hi lai hi me lo chun chunga khon message idia khon next allowance ki dia khon hi so khon hum ding hin so khon hum ting le ki receipt do nai lo ti na hi ele get dbtcs hi inti chun om tan ele gen SUSDT khona mi ekit ding hila I am not a robot ki ti khulai ho khade nami ekit deu ko tile green color la hum kit de green color la ahum pha le gen SUSDT he nami ekit deu he ti hon ti a khom ekit ding ko tile asung langa kho next allowance ki ti khom la sun ki receipt do lo ti na hi ala ita he I'm not a robot nami easy deu aman pha le get TBTCS nami easy deu chu until next allowance ki ti kho ita khong ki to ado ding chu am ting la sun na balance zero am kha a ita kho ki ta ro ting la sun receipt do lo ti na he a hi le na receipt do ru tin het dem ti ting le I am not a robot khona nami a get tbtcs to get susdt khona mi a anui langa message ahung ki pi a hi le na receipt do ti na hi a bank in lang metamask ana lut in lang hi le sun na balance su an akal de hitai anui langa message ang ki ting le chu pai sei pen hi le SUSDT token le TBTCS token hi ala didan so hi in ni se a hi chi hi khat ve ki la hi ako ti le to hi receipt 3k receipt board dan he tu hin ana sei ket nutin receipt 3k na boarding ting le mas pe na hi pi bor ngayam ti ting le mas pe na he wallet address mi a wallet address nga hi in what samana lut masat ding what samana lut ting le wallet address ko ya su na mendam ti su WhatsApp group ho ayong umintin a hi lo personal group ayong min nan thot song umintin ti su mas pe na hi mi wat nang ma wallet address loading mi wallet address si copy na boarding chi hi mi wallet address ta ka board he wallet address se copy boarding copy na bol le message copy ki tai apan ting le metamask ana loading metamask ana loading metamask alut lesson laya he send ki receipt send ki ti di hen send khona mi edio send khona mi etiu le tu search public address ki pia kho laya kho paste na bol ki do he paste bol usen anzo a copy na bol pen o wallet address hung do de hitan abanting le next na bol do next na bol le tbtcs ki na kho la kho line thot ding zat oso token zat na thot dam chu hum dia hi la hung 0. amas pena 0 ki pante de 0.1000 digit nga hi di he so he 0 point bana kho digit nga hi ding digit nga hi te di hi ala bana hi next na bordo next bordo usan sen hung ki peding sen hi na me ki dio hi sen hi me lo chen la transaction submitted ki tin la transaction si hi transaction complete la transaction ki thot tu dan ho chu thing ti na hi te ko ti la hita som ting la 3k chun receipt the du ti na hi na thot do phat wa cha to hi la transaction chu complete ni phat na chu to 3k receipt na board du hi 3k receipt so hi le to hi setosi apps ana lu diu na back du setosi apps ana lu diu setosi apps alut lu chun ranking news mining ki te hoi di hin mining hin na me diu mining hi me lo chun la he receipt 3k has by participating chu receipt ni ki board du hi ta he rule description no ya kho la kho me lo chun and wallet address ki pd hi in la ya hi azoa wallet address paste na ball pen chu copy na ball pen chu paste na board du hi la ha paste bol chun wallet address hi ki pd tai ala confirm na me diu confirm na me eu ting le la he receive has ki ti na me theo hi tai
tu hin me lo sun successfully received 3k has kiti hung tai che close bolo chun langa namai nu my has kiti pen kalde kal hi tai esan he tu chung testnet upgrade ke bordan le as USDT le TBT ses token la adan chule 3k receipt bordan chu achom lam thei pe na chu ikel naw hintin start le 2q se hilowa abanting jong le hechi channel la he thil het dinga point mo ti ho the ema ka het kham khamas ka hin upload ji dinga hi in hechi channel jong he like le subscribe ne bor pi chi ding win viewer hoyo si tim na ka hin ne hi chan chui tan te ikil naw